Hai, Assalamualaikum. Satu lagi ujian inventory yang lebih kurang sama dengan Rorschach in Blot test tadi ialah Thematic Apperception Test atau TAT, juga projective, di mana individu akan create stories about ambiguous pictures. Pictures yang dilihat oleh klien adalah sangat tidak clear ataupun kita panggil ambiguous, revealing their unconscious motives, conflicts and personality through the narratives they construct, providing insights into their inner world, emotions and relationships when interpreted by a trained clinician. Noted here, trained clinician, kita hendaklah sangat untuk menjalankan test ini kita kena melalui pelbagai training supaya interpretation kita kalau tidak tepat pun lebih kurang tepat. Okay. Developed by Henry Murray dan Christina De Morgan daripada Harvard University pada tahun 30-an. Ia menggunakan a set of cards depicting social situations, asking subjects to describe what led to, is happening in, and will happen next in each scene. Macam mana test ini dijalankan? Saya tidak, kerana time constraint, saya tidak dapat menjalankan test ini kepada klien. Namun saya akan menerangkan bagaimana test ini dijalankan. Okey. Clinician atau psychologist atau psychiatry akan menunjukkan series of ambiguous pictures atau picture cards featuring people in various social situations. Saya telah upload cara-cara atau macam mana test ini dijalankan di dalam MyGuru. Dan individual ataupun klien akan menceritakan ataupun make up stories, ataupun this is a phase whereby a client will do a storytelling. He or she tells a dramatic story for each picture, covering what led the situation, which is the past, what's happening now, which is the present, and what characters are thinking and feeling, emotions, and how the story will end, future. Okay, for the interpretation, a trained professional analyze the stories for recurring themes, characters, needs, emotional conflicts, and defense mechanism, interpreting them to understand the person's personality, drives, and concerns. Okay, there are four main things that you need to know in interpreting this test is you kena tahu siapa hero dalam cerita tu, apa yang berlaku dalam cerita tu, apa yang membuat cerita tu berlaku, dan what is the consequence or the sequence or the future of the story. Okay, itu yang kita kena interpret. Okay, the purpose. Ini untuk kita assess personality. Yang test ini akan reveals deep-seated personality aspect. Contohnya macam motivations and conflicts. Dari aspek therapeutic insight, it helps to understand how individuals cope with stress, process trauma, and navigate relationships, informing treatment. Okay, test ini juga less threatening. Maksudnya kita jalankan test ni dalam keadaan yang santai. Dia tak ada macam nak kena berapa minit semua. Kita relax je. Dan tapi test ini kita kena jalankan dalam interpersonal setting lah. Ada face to face, one to one. Jadi sitting pun kena tahu jugalah macam mana. Jadi dengan less threatening ni, kita akan dapat less direct way for reluctant individuals. Contohnya macam dalam konteks cross cultural Malaysia ni, kita ni sangat tidak terbuka untuk menceritakan masalah kita. Jadi kalau macam ni kita boleh kita bagi gambar, and then kita boleh klien tu boleh ceritakan tentang gambar tu, dan kita boleh interpret apa yang diceritakan daripada gambar tersebut. Okay, jadi antara key aspect yang kita perlu tahu dalam inventory ini ialah ia adalah projective techniques. Okay, relies on projection where individuals project their own feelings and experiences onto the ambiguous images.
Sebab gambar-gambar yang kita bagi tu adalah tidak clear, tidak jelas. Sometimes ada gambar yang menunjukkan seorang figure duduk di tepi couch and then ada revolver kat sebelah dia. Itu menggambarkan tentang depression dan sebagainya. Thematic perception test ini juga adalah untuk qualitative analysis. Jadi often involves subjective interpretation, though some formal scoring systems exist. Okay, ada juga formal scoring seperti McClellan Needs for Achievement, Affiliation and Power, tetapi ia sangat kualitatif dan tidak ada yang fix scoring. Okay, application. TAT ini digunakan dalam clinical psychology tapi juga digunakan dalam research dan even marketing to understand consumer perceptions. Jadi sometimes kita akan gunakan TAT ini dalam marketing. Okay. Antara kebaikan TAT ini ialah it offers access to the covert and deeper structures of an individual personality. Maksudnya kita boleh tengok structure of individual tu, dia punya personality secara in-depth. Yang kedua, less susceptibility to faking because the purpose of projective techniques is usually disguise. Jadi tidak kurang untuk possibility untuk fake sebab based on the interpretation itself. Contohnya kalau kita tanya ataupun kita direct tanya, dia mungkin akan fakekan dia punya feeling dan sebagainya. Tapi bila kita ini berdasarkan apa yang saya dapat daripada test ataupun apa yang saya baca, bila kita issue ataupun kita show them a set of picture, dia akan automatically akan menceritakan apa yang dia nampak dan dia akan buat cerita based on the story, based on the picture. Jadi di situ kita boleh analyse atau interpret apa personality dia sekarang pada masa itu. Okay, antara satu lagi advantage of TAT ialah intrinsically interesting and non-threatening. Sama juga dengan Rorschach tadi, dia tidak sangat macam terasa terancam lah. Klien tidak akan rasa terancam. Okay, di samping itu antara disadvantages of TAT ialah difficulty establishing adequate internal consistency and retest reliability. Isu validity and reliability telah saya jelaskan dalam presentation sebelum ini. Jadi terdapat banyak isu tentang reliability dan validity. Itu antara disadvantages of this test. Another disadvantages is the effectiveness of the technique is often more dependent on the clinician's individual skill than on the quality. Maksudnya clinician atau psychologist atau psychiatrist atau counsellor must be very skillful in conducting this test. Sebab sama juga dengan test-test yang lain seperti test yang saya sebut tadi iaitu Rorschach. Skill tu sangat penting, training sangat penting. Tanpa kedua-dua tersebut, the results of these tests is questionable. Okay, yang ketiga ialah sensitive to situational variables such as mood, stress, sleep deprivation and differences in instructions. Sometimes kalau clinician ataupun the person who is conducting this test is not really skillful, instruction tu akan berbeza-beza. Jadi reliability and validity of the test is questionable as well lah. Jadi itu saja untuk TAT. Sekian, terima kasih.